Ublay pi baro. Ngi priang subhai pi shikane kutup kubor jengi upet ngor kebel news. Hashwa bengine kemi ki kubor kebabnya anak jan miet ngene Hashwa cakimat bokongsan joko kubor mentah ketoyo. On penyukun ke NPP di Dr. Ampurin Limdo bat ke Agatha ke Sangma hagi election MP Syak Lok Sabha. Kloy ke Sorkar Preng bat Sorkar Jela benekren bat ke HNLC Syabar ke Jela Meghalaya. Lejurep UCEM ke KHADC ya ke Khasi Heritage Village bani open long ya ke Monolith Festival. Shah Wenkam Shipor Assistant Director ke Physical Education and Sports jong School ba North Eastern Hill University ba ke North Mulek be Ijon. Kelat no uba SD Kongwir urang ba Shnong UMLA bat usembut Menteri Rang ba Barim ke Jela. Bat larake ke sengkut senam na ke jing ipu ipeng ha lempung waking hashelo. Ka sengsan Partai National People's Party Meghalaya kesinto ading jogatayo kalapan bana bagan peniyang daki arngut ki kentai hak election MP Syak Lok Sabha. Kini ki arngut ki banyakon yak election ki kentup i Dr. Ampurin Lengdo na ke Shillong Parliamentary Constituency bat ka Agatha ke Sangma na ke Tura Parliamentary Constituency. Presiden ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong habayakran bakino patai kubor. Ulong bakaseng NPP kelasya Mekarai ban penyokon di Dr. Ampurin Lengdo na Shillong bat ka Agatha ke Sangma na Tura. Bat kini kalong hadian bagaseng kelayo akajing menjur na National President ke NPP Konrad Kongkal Sangma. Uba Preston Tensong ulong rubu dan kajing kermen ke baskem bakini ki kertong keseng kin job iki election MP kamtam haba ke NPP kadi keseng ke beliau bontam ke vote hari luam Khasi bat garo hak election MLA ke senam Arhajar Arpulai. Bad ulong ba keseng gan beteng ban trish tom haki shnong na gebentakan iki election. Ulong bagiladan sanne hendrungut belapan tiket nrai syamnatre apat ban batai ke kerteng jogini kinong pan tiket. Ulong bagaseng kalarai ban penyang daki niki arngut ki kentai kedai hadian ba kilapit benya bakadan kam ban penyang daki kertong ke balak ban job ki election. Nalor kaniyo lukar paru gibe-gibe ki sengsan partai ban kershan lam ki kertong jong ke NPP hak election MP Syak Lok Sabha. Hadin bagi layo ia ka approval na ka party high command na honorable president jong ka National People's Party ngakwa ban bertip api ba ngakwa ban penbenah kan ngapor ya ki candidate MP jongi na kabentakan ka election MP ka Banserlong Haw Arhajar Arkusau ka Banengkong na ka Shillong Parliamentary Constituency ka parti kalarai ban penyeng ya i Dr. Ampurin Lengdo i balong i MLA badru i minister nanta napo Tura Parliamentary Constituency ngilarai ban penyeng biang ya i Mrs. Agatha ke Sangma i badai i sitting MP jong ka parti ke jong na kadaw ngasubah ban tim syapi kanan ba kin pait ba jok kini ki atli ko so siru kin dip ya kini ki official candidate ki jomi MP ngar ngakwa menegok ni sangar jangan kwa MP and nobody can stop ya kata jikwa tedre nga ong EP kamput tang hak jikwa hab kadu ka syong mangi na kalian ka parti bangin le homework bag haka bakadu bagin simya karay na marka tiket kadon tangkaway haslong parliamentary constituency bat tangkaway ru hapo Tura parliamentary constituency ngi hapen kantang armut banpa lada ngi kwa sipongor ru ngi hapan pa itangway dia bangi pa tangiway ko bamot lada don sipongor na Tura lada don sipongor nang ni napo Shillong habakadu ngi pa tangiway habangi pa tangiway they kini ki armut kipnisyen they are the best candidate ndakam taka parti jo. Sembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tensong uba kemiru ya ke Kamkor Bari ke Jela. Hak singi balang jogatayo ulah keren da ke Basai ba ke Sorkar Jela bat ke Sorkar Pedeng kilong ki bakloi ban penlong ya ke jing keren esok ba ke kenhun king atiar ka Nyotrap National Liberation Council HNLC. Ha ke nukono ke Jaka Syabar ke Jela bat ke HNLC kamdai bandon ya ke nukono ke jing sengu artatin. Habayakran bagi nong batai kubor uba Preston Tensong ulong balada ginong ngelam ke HNLC kisngo bakam nong shengan banekran esok ha Meghalaya. Sorkar Pedeng bak Sorkar Jela kilong ke Belakrea banekran Syabar jong ke Jela Meghalaya. Laka deha Kolkata lani ha kanu ke Jela.
Hakabede bagajing penpau chairman but commander in chief ke HNLC ubak Bobby Marwen but general secretary but publicity secretary ubak San Kupar Nong Trau. Bagimla banwane shim danta hakajing keren esok kat bag sarkar kampat weng no ya baro ki mokot duma bala pengat persaya ki. Pat banyasoy kesas kular sengi Asiat. Nagaliang ubak presiden tunsong ulong bo ulay yoi ya kajing penpau jong ke HNLC. Nre ula kerpat ke HNLC banwan biang syak kajing ekran namar kat bakam padan kajing ekran markmat. On tip aka kebagi kuat. Ulong bagi khot ke HNLC kilasa duna ya kasau benai. Bad ke sarkar kalakit kya bah ya kejing singan jongki bad kam shimladon ru kejing kem yaki. Kumta ke HNLC kam de bandon ya kejing sengu artatin. Both state and central government are serious about talks. And I would like to just refresh all of you that the formal talk has happened only once. Well, before that, so many informal talks has happened, even up to my level. So the formal talk has happened once. In that formal talk, ultimately, from the government side, both central and state government has requested the members of the HNLC, please allow the talk to continue, number one. And number two, because the decision to be taken should be only by the top leaders. And from the government side, Government of India and state government has already appointed interlocutor. And from the central government side also, they already appointed with full authority. So what I'm trying to tell you here is this. The last meeting what we discussed in that formal meeting, we said, okay, since you cannot say anything right now, go back, share with your top leaders, and our opinion from the government side, state and central government is very clear. The moment they are ready, please come back. The door is open for talk. Maybe they talk number 2, number 3, number 4, number 5, whatever it may be, but the talk should continue. But I've seen the statement made by the HNLC recently. They said that unless you do this, we will not again come back for talk. So my request again to the HNLC is like this. Please come back for talk. Because unless we talk face to face, what you want, what you really wanted to, we will not reach anywhere. And we have been sincere enough, not less than 3-4 months. We have taken care of the cadres. We have taken care of them, be it the safety. And there was no such arrest also. Why are you having that apprehension? So I would request the top leaders of the NGO, don't have any kind of apprehension, don't have any doubts. We are sincere from the government, be it state and be it central government, number one. And number two, if you feel that it is not safe for talking here within Meghalaya, we are ready even to talk anywhere. Central government and state government are ready to talk anywhere. If you want to have a talk maybe somewhere in Calcutta or somewhere in other states, we are ready for that. So my request to the top leaders of NJLC is very, very clear. The door is still open, and we would request to them to kindly come back for talk, and we are ready to talk across the table. Ha kawai pat kaliang usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Presiden Tensong ula pentip bag sarkar Jela keladap ha da kejing to syaka CBI bagan cimtino kejing to oket alor kejing sa asiat yap kipat ba hamukro kablaja ka arpu ar terik unai wieng kesdam ar hajar arpu ar. Ulong bagladap to ekshiti bad wat ke sarkar Asam ru keladap to bad kan syong pat da ke CBI ban shemekarai. Ulong bayakan ni lalek kat kum karai balasem ha kejing lang yakran kaput apdeng ki Menteri Rangba ke Jela Asam bat Meghalaya ha kalai pau terik unai lur. Ban chupen kan mau ba ha kene kesi kata ka arpu ar terik unai wieng ar hajar arpulai. Kede kesi kebeladap tek shisnem jong kajing sya siat yap kisan ngut kibreu ki bana Meghalaya bat way upulet forest na Asam ha kesnong mukro ha ke distrik West Jantia Hills.
Hadian katto kan tayo baginong Tre Asha kejela po kalama jang ke Meghalaya Asha Workers Union kila penlong ya kejing ki da kabasang etrikam. Hak sengi balang jang tayo ke sarkar jela kelakot ekren ya kinong yalam jang kane kaseng kinong Tre Asha banetai halor kimat jeng dawa jongki. Ya kini kejing yalang lalum de Menteri Ketenat kokot kakya i Dr. Ampurin Lendo rengkat kejing dan lang ki head officer kejela katba ya ka Meghalaya Asha Workers Union lawan badmi kemat dekat Presiden Ikong Mirajun Mersing bad kiwe-kiwe kinong yalam. Habai keren kinong patai kubor i Dr. Ampurin ilong bak sarkar kala shemekarai ban kentiu kejing ai jing rap pisa nak ar hajar tengka syakalai hajar tengka. Bad ke sarkar kan sepentre kamru ya ka Community Based Health Incentive Scheme na gabenta ban ai jing rap ikinong Tre Asha kibaran ha kejela. Ha kabede bagajing siu lada kilit poi kilong kemia ba armet sekeja kasumar kebaik kali ban ai busket kerpang ikinong Tre Asha kipawan ra ya kejing duna ha kejing klat ki kelong bat kilong kemia ba kha kelong bat ki bede. Ilong bagi don bon ki kenrum kenram ha kabede bagajing pelat ya kejing siu sekinong Tre Asha. Kumta kelarai bantau ya ke komiti haman lagi distrik ha kaban kentup ki head officer ketenat kakoi kakya ka National Health Mission bat kinong Tre Asha. I Dr. Ampurin ilong ru bak sarkar jela beruskata ka NHM ka National Health Mission kelamang arpuar klur tengka bak sarkar kelamang khatmyo klur tengka bat menta kentiu no sya ka arpun reu klur tengka na kebenta ban pinbiang ya kejing siu syakinong Tre Asha kibran ha kejela. Ilong bak jing ekran bak kinong yalam jang ka Meghalaya Asha Workers Union kelalong ke babiang bat kilapan ru na sarkar bagian ada kejing tho kejing kular hapo ka arkenta. Mat ngilaray bangin penmino ya ke skim temai. Kaban kentup ya ki jinglut jong ki Asha hakapor bagi hapseu bay kali. Jinglut jong ki Asha hakapor ba kira ya ki nongpang syaki private institutions. Jing si syangim day ban pendu ya ki kum kataru. Ngilaray ba ngidon kamru ban ai kusnam lani busket ya ki Asha habaki penduna ya kajing yap jong ki long kmi haki shnong ki dong jong ki penduna ya ka jing yap jong ki klong ki ba hapo kashi hajar sngi haki shnong ki dong ki ban ngisngau ba ngin ai kerteng thmai ya ka ne ka incentive bangin ai ya ki Asha ha ka ne ka wai ka kantin ka boong community based health incentive ban pen iba ka sarkar jela ka don kamru ban kami ikini kijing dawa kijoki pada ka jing yakran jong imen ne ka step ngiyo iba plan dang bon ka kendram kita ki gaps aka implementation systemic gaps ki bangi ban kami no tingin form ya ki committees abadon bentalang ki Asha ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat ki officials na ka NHM ki officials na ka state man la ka district man pet kita kijing jong kini ki Asha but nang ni syakman ka NHM ka baju sew arku arklur na ka bata ki Asha kan yai sew arku arklur ka sarkar jelapan kabaju bay katnyo klur yigi jinglut ban ai gi Asha kan pelut no arpu hunre klur hadin kata kajing increase kan kajing penkiu yaki incentives syaki Asha halor kani kajing khot jungi ya kasngip temai ke boong community based health incentives ki Asha kumbakalong kila nget bat kilaya smutu lang ba don kam bande ya kata ban ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka Asha Union ya kata ngila ong banginle apo ka arkenta tam ban ngisngo tanat sibun bagi Asha baro kilaya rai langhang ni mentan manlik thai syaka kam kajam Na kaliang ikong Mirajun Mersing iloong bawa ke sarkar kelapen pau bahag kejingyalang ke Menteri Sarkar Kelemenjor ban kentiu ya kebainong ginong Tre Asha. Ndrai kesengkam tre ban pediang ya kania kejingkular tang daga ketien. Ndrai kilapan daga jingtho ya kania kejingkular bat ban ai hepo ke arkenta.
Mereka dapat nak kejing benyau bawa wala kila ap haduk sau kenta tamru kim cemlayo kejing tho nak sorkar. Ikong Mira Jun ilong balada kim yo nak kejing tho kejing kular kinya ckemat kejing ki dek basyong kelan mongor hakamat ka sekretariat nadok arp nyo terek menta ubenai. Ilong ru bahaduk menta kinong tre asya kendang beteng bansang etrekam tak haduk bekendai opdiang dak kejing tho ya kejing kular jong ke sorkar jela. Meni hapo ka meeting bayaran bat imadam operasi ringkat bat ki officer jong ke NHM jong ke health department kum juru bat Megalia Asha Workers Union te hadin kejing dawa kejongi kejing heki jongi kum tu kumbala ya UI heki news ki media mo mana kalian jong ke Megalia Asha Workers Union ni kerpat di state government bahkan penkiu ya ke fix incentive na ka shi hajar tengka kat kum na ka ar hajar tengka shi benai kat kum ka dor ka biadai heki juga bamenda dia nak liang cung health minister mene ila terwa ya ki asha shi hajat ban penkiu no sa shi hajat tengka kata kamut kan dailai hajat tengka nak liang cung ka state government ti badha kata ka jingya keren nak liang cung ka Megalia Asha Workers Union ni ngila ongi bangin nomla ban aya karai ladangin pediang ne em ya kata namar bangidon ki executive members cung ka mawuhi ki badon hadu arspa nyo kongun tingila ongi i ba ailat ini bangin diskusio abat ki asha ki jongi dan ngin sa aya ka raya phi lengba da ka message lengba da ka what Ha kasngi tho ding jong tayo ka Meghalaya Asha Workers Union kelapen bena bakal shim mekarai ban weng no ekajing ki kaba latmu ban penlong hakmat ka khrdop jong secretariat ha shillong ha ka arpunyo terek mentau nai weng. Ka Presiden jong ka Meghalaya Asha Workers Union ikong Mira Jun mersing ilong bahaduk menta kinong trai asha kempat lak ban rai lakin pediang na kentat ikarai jong sorkar ban kentiau syahajar tengka kebainong lengba ka community based health incentives. Ilong bayam menta kinong trai asha kenet pai shwa shalagi jagatri nrei ke jingdawa jengki ban kentiau no ekabainong kan ompat kut satya nrei ken ap ekalai benai kumbalapan por de menteri ketenat kokot kakya baneselok bagi dorbar shnong nak bentaban penterikam ya ke skim community based health incentives. naduk ka shi tarik jong banai bakroi ar hazar kulai bagi asha kila shi me kasrai nilayo ya ke jengkot na health minister kebedeha ka arko ar tarik jong banai bakroi ar hazar kulai bat ha kene ke meeting nila yo bania kran bania discuss shibuon span jing jong ki asha kumbana kalian jong kami Megalia Asha Workers Union hi kadawa na ka state government bakan tengki ke jing siu jong ki asha na ka ar hajar tengka shi benai ka bania dei ka kum ka dor jong ka juga bamenta di hapo jong ka meeting na kalian jong health minister ila terwa ya ki asha ba in penkiu no sa shi hajar tengka berkata kemud kan long lai hajar tengka shi benai bat ya kata rui ong ban sepentri kami ka hadir on daila de ban ya pelong ya ke meeting bat ki rong bashnong ki baper bat ki VNC committee haki district ki baper kena kalian jong i ila karpat yang ni bat 8 por ni kumbalai benai ABN pendap kita ki committee ki baper te bat nakaliang jong kami Megalia Asha Workers Union hi hadin ba ila terwa ya kashi hajat tengkangi klaim shim ya karai ha ketuka por ba langin priang ne em ya kani kashi hajat tengka nrei ke ba nakaliang jong union ni ong ha ketuka singi ong ka union kam dei tang ka jongi namar bangiyo ban rum tang kumba shi pawon ngin nomla ban shim ya karai namar ka union ka don arspa anyo pawon ki EC members ngin ha ban shim ya karai rengkat bat ki EC Rai marsen ni nang tu hadir mengilayu iya ke news kila ong baki asha kila pediang ya keshi hajat tengka bat kum curu ha bangilayu ya ke minutes of the meeting kila penti kena baki asha kila pediang ya kena keshi hajat tengka dan nak kalian ke jongla ngaso ban kentaj mardor bahapo ke meeting ni klaim pat pediang hiru namar ngila ong iki bangin sa aya ke jubab lembada ke WhatsApp after the EC meetings te mentagas ni nak kalian jong ke Megalia Asha Workers Union ni ngila yo bansyong ya kene ke isi meeting but nakaliang ke jongi ngila shim ya karai ba ngin ya let ban sedang train no ekikam ke jongi bangin call off no ya strike ke jongi Ka North Eastern Police Academy haksim baar jong katayo kala penlong ya ka passing out parade ha ka balai spa nyo pusan ngot na keleng gibenta jong ka thanch telam mingi kila pendap ke jing pentebit ila de kum ki pulet ha ka kerdan deputy superintendent ki pulet bat sub inspector Keyboard penyiat ke North Eastern Police Academy nepa kila penlong ya passing out parade ke basyongkun naga benta ki officer ke bala pendap ke jing syaikai pentebit ha ka batch ke basan puar ha ka post deputy superintendent ki pulet
bat sub inspector na kebenta ki officer kebedai na kejala Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, bat Nagaland. Ya kini ke program lapanan buram ya ki officer ke bela pendep ke jing syak pentebet ke bela penlong ha ke pelau jong nepa ha ke senong umsau ke distrik Riboy. Ha ke baladan komba prapu arngot ki deputy superintendent ki punet bat arspa kendai pusan ngot na ki jela jong katan jtelam mingi ki begentop lai spa lai puingut na Assam, kendai ngut Arunachal Pradesh, prangut na Mizoram, arpu wingut na Tripura, bat prangut na Nagaland. Lawan banyasim bentah kini ke program penkup buram yang kini officer da Menteri Rangba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma kumukongsan ubalesim bentah kadba director ka Nepa ubalesim bentah ban pentian smai kini ke officer ke bela pendep ya kejing hikai. Ha kejing sakilang dagi bahayang bahasam jong kini ke bela yo jing hikai. Ha kejing keren jong Himanta Biswa Sarma ulai kejing kublai kejing ero baro ke officer ke bela pendap ya kejing sya ikai pentebet kat kumki kerdan jong ki bar ulai ru kejing ket bok ket ruyang ya ki bagian la apat ban kejing syakri na kebenta ki pat ba ha kari baro kowe. Ulai kejing ero ru ya director Gya Nendra Pratap Singh halor kejing la ajung ban trishtam na kebenta ban penek pensa ek buram jong kani kejaka ajing hikai ya ke officer jong katan stelam mingi na kebenta ban sei ke officer ke bet ban syakri pat ba hagari da ke benrap ru bakum Menteri Rangba Kejala Assam ulai kejing ero ek tenat pulit hibro kowe hagani gari bla trishtam ban syakri na kebenta ban penek ke syong suk syong san bat ban rat dingkong ya kejing sneu boper office at this passing out parade. It is a recognition of your hard work and dedication in the various areas of training. I also congratulate the proud parents and the family members of all the trainees who have come out here to witness today's passing. Course will also be awarded with the postgraduate diploma in police administration and investigation by the Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur. I appreciate the NEPA authorities that during the training they have given more emphasis on practical and modular training and conducted module on crime against women, human trafficking, juvenile justice, POXO and disaster management, public speaking and office correspondence along with field visits. From now onwards, your role as a police officer takes precedence over everything else. जीवन में आज से हमारे जो सेवा ये हमारे फोर्स के लिए देना है और हमारे लिए ड्यूटी और कमिटमेंट टू द सोसाइटी एंड स्टेट आज से सर्वोपर यही हम लोग का प्रतिज्ञा भी है और आज से ये हमारे लक्ष्य और ड्यूटी भी होना चाहिए। एक साथ बढ़ रहे इनके कदमों के आवाज़ के साथ बैंड की धुन से आज यहाँ पर जगह जोश व आनंद का अनुभव हो रहा है। The parade is commanded by DYSP Probationer Ambarish Sharma of Assam Police Service. Second in command is Cadet Sub Inspector Sumanta Sharma of Assam Police. पहले प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं असम पुलिस के प्रशिक्षु उपाधीक्षक परीक्षित लाहौर। Platoon number 2 is commanded by DYSP Probationer Himangshu Kuhai of Assam Police, comprising of 40 trainees. तीसरे प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं असम पुलिस के कैडेट उप निरीक्षक दिग्विजय कोलिकर। Platoon number 8 is commanded by Cadet Sub Inspector Rajiv Kolita of Assam Police, comprising of 48 trainees. The Assam Police Central Program is commanded by Subedar Ajit Gogoi.
Kum Shibenta jong gejing penkre ban penlong ya ke Monolith Festival menta kesnem. Hagalak sing ublay jong katayo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubak peniat sing siem. Ulalit banjurep ya ka Khasi Heritage Village ke Badan Hamau Plang. Nagbenta ban penlong ya ke Monolith Festival. Hagani gejing ni jurep ya ka Khasi Heritage Village haswa gejing penlong ya ke Monolith Festival. Lalit the Chief Executive Member ka KHADC ubak peniat sing siem, haga balaidon lang Chairman ka KHADC ubak lam perang bla, Executive Member ka KHADC ubak Kemi Ikhtanat Arts and Culture ubak Victor Rani, kihe engineer jong ketanat PWD bat ketanat jengok kai perthai bat kiklit nong sensyar jong hima mau plang bat kiwe-kiwe. Kani kejeng le jurep kalong ban pet hadu kat noi ki kam ki jam la peniat chakman na kebenta ban penlong ya ka Monolith Festival mentakasnam. Habai keren beginong patai kubor ubak peniat sing siem ulong ba kejeng le jurep kadai ban pet ya kejeng long jingman ba kejeng penkrea baro kam tam haba ka KHDC kadon kejeng temu ban penlong ya kani karong katau ha ka khatsau terek una opera hadu ka khandreu terek una opera. Kumta hadian beladap banwan jurep mensiakran ha ka Monolith Committee ban penbet iki tarik bati kena bat kamtam ban bishar laan ia man penlong mentakasnem ya kene kerong katau. Uli thu bayakan ni karong katau ka council kelayo ekejing kersan bat kejing trailang nak sarkar jela kamtam haba katenat ki kam jengokai perthai kelayarap ban maramot ya bon kijing dan kam ya ka Khasi Heritage Village ka Khasi Heritage Museum ban bu iki tiar tenrai ki kot kisla ki babatai kariti dostor bat kibai-kibai. Menteri Ketenat PWD Roads ulamang sau keluar tengka na kebenta ban maramot ki surok nadu na mau ngap ter syamau plang na kebenta ban penlong ya kani karong katau Monolith Festival ban pensuk ya kelit kawan jegipat ba. Chief Executive Member lepen pau ba gejing temu ban penlong ya kani karong katau kalong kebakong san ba namar ban peni gejing ruspa jong kejat benriu ha ka bedai bat kariti gedustor kalariti kajing long trai ka kendau kesyap ka ketien kiriam tenrai bat kiwe-kiwe. Te ngilashim ya karai banyak chakmat habedi ka Monolith Festival. Bat ngisutu ba ka Monolith Festival ka bangi tumu ban penlong hang ni kan wanra ya kajing itu kerpang kamtam nabar jong kejela Meghalaya bat nakiwi wiki jela por India bat kumju wat nakiwi ri shipang ban tip khamha habedi ka jing ruspa jong ka jabin khasi hakabedi ba kiriti gudostor ke jongi te ka jing tumu jong Monolith Festival hi ka deban peni ya kanika jing don jing em jong ka jabin riu ke jongi khamtam habedi ba ka riti dostor ke jongi nadu ka sensyar ka khadar tenrai ke bingdon ki siem ki hima ki it ki prepare ngidon ki ilaka ngidon ki sadarship ringdokship ngidon ki raj ngidon ki darbashnong bat kiwe te habangi phai pat habede baka jing rusba ka jungi khamtam haba kai ye phai habede baka riti dostor bat khando bat siam kumakalong ngi dang practice bat ngi dang don ya ka rukom bat khando bat siap hakabede baka riraj baki pai ba ki long trai se ki khando siem khando jong ka hima dan ru habede baki khando shimet bat ki khando jong ka kur te ngi pet se ki weru ki benta ke jing ruspa jong ka riti dostor jongi habede baka jing ai jaj lene aikur shaka bangi shimkur shaka kme kani ru kadika wei ka beta ka ba ngi penek pensa hadu kini kisingi bemta ngi kwa ru ban lingba kani ka Monolith Festival ban yashim kia ban penlong eka ban peni ka jing ruspa abedi ka kedien ka thli kumba pitip hapo ka jingpet jong ka Khasi Hills Autonomous District Council dan kumba sanpu south liki hima te haman ki hima ngidon la ki jong ki rukom grand ka kedien bat hoi ngitip ka kedien Khasi tin sora ka bingyong ka dikawei Henry habangi pek ya jing ruspa ka kedien thlit haja benru jungi kalong ba hadu kata-kata ba ki brio lalaki jong ki hima ki don ya laki jong ki rukom grand ban sutho
Te mendai tangkata wat habidi baka riam tenrai kakup kasem kaniru dikawai ke bangi kwa ban peni ke ba ngi kwa ru peni syaki nongwan hagani festival khamtam ye ka bam tenrai ke pidan ka bam tenrai na lagi jongki himan lagi jongki shnong jaka ya ka ba le se ki perki ri ki perki jela nginam yo te kini ki kindiat katu kat ni ki bang kwa pendip banakal yang ka executive committee jong ka Khasils Autonomous District Council ni dan jing tumu ban pentulun ban penyak chikmat ikan ka modern festival hagani gedi ka jingwan jungi menta ka sngi pat kumba ngila shim ya ka rai ban penlong ngila shim ru ya ka rai ban yetre lang baka Sarkar Jilla Tourism Department te pat ngila ya chikmat ka jinga trelang bat kumba pilai da ka jingdon jong ka tourism department lala ban bin maramot iba pun teliki jingdon kam hakanika Khasi Heritage Village jingdon konsep monolit namar hadu menta namar ba yakani ka kam la shimti na ka tourism department de se habangi wan mentaru kidang dan shushu kiba kiwe ki jingduna kibang la kdo ye executive engineer jong tourism iba manhiam marbanyang ban kre kloi ban yak estimate khnang ban la ban bit biang kani te hoi hangni hangtai kan don be ki jingduna lani ka jingdon kam le se kiba don kam karke namta kanonu ka jing ban kre te ka bangala ban yathu habide ka jinglut jingsap like no kani ka repairing but ka renovation ya kani ka Khasi Heritage Village ni like no ekata ka ba nakaliang jong ka PWD department jong ka state government po ka jingilam jong deputy CM i ba president song ila ai ka jing trelang bat ngi ka council ya ka ba na ka G20 fund ka ba de ya ka repairing ban shna pen bahai ki surok ila mang hang ni po maplang division naman ta ban penbit penbiang ya kani ka jing pen kre te kat kum ka jing dipat ka jungi na engineer jong ka PWD ho nempat la ban pendap lut baro apo kani ka jing mang jong ka G20 nama ka kendiat ka fund la ban penrung hang ni anda kamta ka monolit festival namta kini ki surok ki badan hang ni po shnong te hendrei sutunat ba mentala dep pen kre ka estimate ka ba thmai ka ba kot kumba saukulur ya ka ban pen bahalut baro iki surok nadu na mongap nang tina po hapo mau plang kishnong mau plang but dan ru ka kanika surok thmai ka bangin sam thmai nang nina po Khasi Heritage Village ban poi hang ti po surok ka badang shna menta kanika highway balik tersat khnang ba ka entry exit kan long lakajong kanam pen khap nya ikinong late nongwan haka festival Nang yai sa bat ngi ne kebenta ki wei pat ki kubor ngin sawan phai hadin kini kijing penbena.
person can get infected with HIV through unprotected sex with an infected partner, sharing of needles with an infected person, transmission from infected mother to fetus, and from infected blood products. You can prevent yourself from contracting HIV or AIDS. Be faithful to your partner. Use condom for safe sex. Use only HIV-screened blood or blood products. Do not share needles, syringes, blades, razors, etc. Visit your nearest integrated counseling and testing center to know your status. Protect yourself and your loved ones. To know more on HIV or AIDS, call toll-free number 1097. Know your status. Be educated about AIDS. Issued in public interest by the Meghalaya AIDS Control Society. No PCN ng nagajanmian ina paibyang siya gibenta jong kakubor. Da kajing bitar halor kajing keno kakana kantay baw Assistant Director ka Physical Education and Sports ka Skolba Northeastern Hill University bola persyang banjrong ketiyaka hakakyang nang ba guest house jong kene Skolba. Hakala sing ublay jong katayo ka Northeastern Hill University Students Union Women's Wing. Kalalitur siya ka office trekam jong Vice Chancellor jong Skolba Nehu Bandawa Banwengkam Meno Mardor yaunan tudas. There is a rules system regulation. Is in charge of the security. That is the main point. That's the main point. Haga arpu artarik naiwiang arajar arpulai u registrar in charge ke Skolba Northeastern Hill University ulapan mana balaweng kamshipor yo Assistant Director ka Physical Education and Sports jong ke Skolba unan tudas halor ke jingkeno bulat mule be ijat ikobika kentai. Ya gani ke jingweng kamshipor klatrekam nadok ka khandai trik naiwiang ka beri kesngi ke baunan tudas ula syakem. Bat ke jingweng kami u kalongkat kum ka sub rule 2 jong ke rule 10 jong ka Central Civil Service Classification Control and Appeal Rules kat khandai span rupusan. U registrar ula pentip bagani ke jingweng kam masipor kanyat beteng bet tad haduk mandapeni dagawaipat ke hukum. Ne hu visi sign karo. Sign karo, sign karo. So your signature. My signature? My signature is not required in this paper. Assurance means assurance. You believe on your vice chancellor? No. Solid proof, right? Solid proof is? This is my office signature. So my office signature is sufficient. Sign. My office signature is sufficient. Sign. Who is the sign? Sign. Who is the sign? Just so that father figure in the हमारे जे हम ताही काकी सुनी हो कयो जतुक बा वे नै खत जो तका सलो रेफरी सोसाइटी गई ला पंटिप साइड खत जुनी बल्कि खत जुनी पदे ला पंटिप ini mador ni lawan hiar baina cakap bagi isa bana hostel gई ये बिता वो डायरेक्टर लाले कुनम था Director te marsi ja kom tu menen hi umdan so marsi ja kom ta ula phet te hadirin kat tu kan ni kanta ki layo information ba awan sha director yau ta director assistant director of sports ki pulit bal alam yung sapo mau kontrol police post bad andang nali bana FIR satay ni sa lab ang sa tip pare ba udan hang tu hi hapo ka police custody kai itai kena pare alam do i sapo medical test ide khasi nen onabar ide khasi kung bangi objektif ba ka sport ba men jokani hu ba ki ong ba kaya ka tournament hi kan long ka ushti ban ti iko kalunga ibat bali pha wan ya i apakah di kasngi ka di kasngi shti kareski sunday si bulai ti indai lawan shite lawan sha kung ba itu wena yu thu just ka tri ba itu ba lawan sha stem ti i hakabakang no ka program ni kan no ka tournament ba punlong da ka nihu
dan di lembaga sport men kim judan kita ki official ni ki ki sebab dia ki referee ne dia ki kino bagi court bagi mancha ka kampas bagi lek shaw maki khawan hi shani khmat hi khawan support ni hu hi ban report dia kai pan ngak iba ta nan tu das pat lawan shaw in ro sedang ting ban dalam sport ni hu dia kajing dokti jong ta nan tu das i ga long bin ando sedang hi bagi suang kiwa kali kai tete depo guest house te kabalang ngak pat long dia objektif ka inter college inter university tournament sedang seperti baik lawan Pak Wani I mentara sengi menin baik wan ban report ye I kadai sengi syuti te kajing ya jitip ro ba ki ang ba ki ni ki kena kentai nong kan tar jong kentai ka termen jong inter college jong kentai women's te bagi ang ba ki kena sudah nok wan lang te bagi pe Pak menin imton apakah guest house ka dablut daki bru ke banabar ke bawan bakendan ka program la syai ba sengi ka international conference te ngilap petang ma ihi wei ba long ba day na kita ban lich kita ka tournament kaba ipat long ba naki sport department ro ki ong ba ki objektif tang ba kim tiba bakan wan ta kasni te ma ina da black itu kami bela ima ila kun ka board met pamsen ba jing jinan ba ka jing gerpu jong blay la light na ka tersim jong ne runar te ila kun ila pet den bentuk ni kan tai ila pha ki sok rodit jong taw na tu das ban lek kan ban convince I akan kom ban ya promise ne ban in dong tangi objektif ba in promise ya katu ba kun atang hapto ki ang bakadong kajing lek ranya ka university de rai jing ranya taw na tundas ting ngi na kali ngi penrem jore kan mable kum kan kam basir kai ngimla ba yang dalilero kum kan kam na di kena sebelah pulih ne ya ki staff ne ya ki noi kai kajing lek don board jing kini bahalor bala don hakabor Mani asmo ba chalet board ko ni source air mo ba hak university nim la ban ya like loan ni dan be da kajings air minsid te ni so ting ba dan security in charge ubalik kung katakan kam but ni tegram juro kini ke jile jo ula mar kam di kam ka ba chaklia tam but kadai ka ba Punjab rom om tang ya uhiru kadi Punjab rom yang university barok koi ni kena barok koi badi kino hikai barok koi ni kum ka ni husu ni yang hanye bat program jur ya udah das kini ke jile jo university ni demand ban weng no yu kumba kila ong kini musuh pangin aya ka laisi ka pot ban weng no yu tengi mengirungi support dia kata ka demand jung kami musuh Usembut Menteri Rangbak Kejelau Bak Preston Tensong hakisi thok diang jong tayo. Ulong bak sarkar kelashim kia ban telakam yaki kambean bat kladep ban batha badai ban khang shi sendon yaki jingti bat ka jing khai bean yau doyong. Habai keren beginong batai kubor ubak Preston Tensong ubak kemiru ia ketenat ki kam korbari kejela. Ulong bak kam ti doyong bean kam dei setia kebarang thamai bat kadai kebelas dang naduk kasnam arhajar khatsau. Naduk bak National Green Tribunal kalakhang ia kejing ti doyong ha kejela. Berulong ba ngoya ban ong ba sarkar jela kala Highland dat ya kane bat kamlong ke basisha namar ba sarkar kladat ban pen khamti naduk ki bor district haduk ki thanat lani bat hagi blok ban kemi ibnia ya kane ka kambean ulong badai ban pet ngor bhai ke jingti ki marpok kendo bat kumjuru ki wei de ki kambean ha ka jela Well, I think these issues has started right from 2014 onwards. The moment the NGT banned the mining of coal in the state of Meghalaya. It is not a new thing. Let government come and goes. But as I said to you, it already started from that time itself. So by alleging that the present government just neglected the issue, I think that is not fair and it is not true at all. We were in the government, we are now in the government. Not only illegal mining of coal, but any illegalities, law enforcers are there. We have also stage by stage administration in the whole state of Meghalaya. And we have entrusted right from the district administration, go down to the police station, go down even up to the block level, where we have instructed the officials, please
be alert and please see that illegalities, not only mining, illegalities does not happen in the state of Meghalaya. Hakabede bagajing tumu ban penlong yak election MDC hakas number 1 uba Preston tensong uba kemiru yak katnat District Council Affairs ulong baga sarkar jela kladap betha yak Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council bakin pendap no kam kloy kajing pihak thamai yaki constituency nagbenta ban penbet renti ikajing don jingin tap vote haki constituency khamtam haba ki don ki constituency ki badan palat ekasan po hajar ngot kat badan pat ki baduna bha ki tap vote Ula pensyai bakane kakam kadai tek tang ban penbiang renti ya kejeng don kinong tap vote bat kam dai setia ban pia ne penmi thamai ya kano ka constituency hakabede bagajeng keno jong kejeng penyang ya ki kerdop lum khajana uba Preston tensong ulong bag sarkar kladap ban pensange eborok ki kerdop bean hakajela bala batha ki ADC bat ki DC bagi dai ban kang kerdap lot ya kino ki kerdop bean Abhi yamanta ngatrai recently governor udang constitute ya kani ka delimitation committee jong kini ke arteli ki district council khasi anjait ya but menta they are on the job ban reorganize ya ki constituencies te ya kani nakaliang jong ka government ru ngila ong speed it up instead kenang ba haka next election kabamot omshu da kaju ka konsensi ka barim mereka niat no da konsensi bat mai ha ka ba kiri organize tambah kamut pat da bat ong ba ngin increase ya kasit namar kani kadai ka constitutional obligation ka ba ngimla ban ong ngin increase na ka harpun dai sa ka sauko sa ka laiko de kat kum ba kalong himata ka jingker pat na kiliang ka arteling di susul kalong ki ong ba ki kwa ban le ya ka delimitation namar ba don ki constituency ki ba kham he wat ban ya ka constituency MLA ru tena daw ki kwa ban le ya ka delimitation tena kiliang jong iru ngi ses bakin employ kat bala na ya keren ki wat mix ni ka arteli ka election MP it is not under our authority. Election MDC, yes, government has to do it. Tementa bapin mix up bapin ong penlong suai kata na penlong suai kata hak bede bet camping am jubabe. Ya kanina makade election commission ka banla ka kam. Te hak bede pada bat ka discussion, that's what I'm saying. Kung makolong menta kidang sudah tahu ya kata ka delimitation committee. Hak ba menta kila on the job. Bat ni naka government ru ngila ong ni kren na basai penkloy kat bala. Kenang ba nginyo namar ba sisin ba le delimitation kindon bun ki kenjinit kinan hakaba wat collector lulu kandon ki jikala nang ne nang tai kandiat kan soy kata ka konstitusi ke bala se kabadon saupo le san po ja kan mino setang arpusan lai po ja kita formalities ke babun magawan le tenang rang mi ong ba penploy katala kenang ba la det nang ta ngisa shimne karai Komisi Benta benele ban penjanai bat penklan yang keruam terekam bat ekejing ajing syakri gi pulet gi pat ba ha kejela. Ha kasi thok ding jong katayo ketenat pulet kejela Meghalaya kala penlong ya kejing elang ha ka police officers mess ha golf links. Ha kabala plat pat ba ki kali ki thok ki kali recovery ban bat kiwe kenang ba ketenat pulet jong kejela kan yo ban pendon kam yaki. Okay. Go 1 2 3. Hagani kesni Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma rengkat bat ki sembut Menteri Rangba Kejela kata ba Preston Tensong bat uba asnyau balang dhar bat ke Menteri Keterat Kakot Kakhya Dr. Amperin Lengdo bat kiwe kila pelaj ki prapo teli ki kali bolero sispa saupo teli ki thok hendreu teli ki kali kren nak benta ki pulet Kejela Meghalaya habakran gejing ngalang Konrad Kongkal Sangma uloong bagane gejing thiet ki kali kedai kebahe atam ha ketenat pulet bat uliat ho bela samru ikitiar ke bakongsan sya ka Shillong Traffic Police bat iki kor komputer laptop bat kiwe na kebenta ki officer ke badan ha ka Lenggi district Menteri Rangba ulong baga jingsyam ke sarkar kene ke senjam kedai namar bagadon ke jing temu ban penklan bat penjanai ke rukom trekam jong ketenat pulet ha Kejela bat ban la ban ke jing syakri ke bab ha shosho yaki pat ba Kejela
So we are here in the police guest house, and today we have had a very important program where we have just now flagged off 80 boleros meant for all the police stations and different outposts throughout the state, and we have also flagged off 140 bikes. This must be and is the largest single order and flagging off and vehicles being provided or being bought by the police department in the entire history of the police department in the state of Meghalaya. And I'm sure that this will be a big boost to the overall infrastructure and the setup and the logistics that are required to provide good policing. And I wish them the very best. I would like to congratulate and thank the Honorable Deputy Chief Minister, under whose leadership this has been made possible. And I also would like to thank the DGP, who has been a very key and important person to push this proposal through. And under his leadership, many such reforms are taking place today in the police department. And we hope that with all this work and all this investment, we will be able to serve the citizens of our state in a much better manner. Thank you very much. Katanat jengok kai perthai jeng Sarkar Pedang hak sing baar jeng tayo kalapenlong ya ke International Tourism Mart kabakatway. Kabalane laisngi ha Kalarity International Center for Performing Arts and Culture kabadan hamau diang Haniu Shillong. Ya kenik International Tourism Mart lapli adu Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Ukonrat Kongkal Sangma rengkat bad Menteri kena katanat jengok kai perthai ke Sarkar Pedang Ushripat Yeso Naik ha kabalaidan lang Menteri kakam jengok kai perthai ke Jela uba apoleng do bat kiwe-kiwe. Ka International Tourism Mart kedai ke program ke baju penong sisin sisnem ha kawe ni ke Jela ke tan stelam mingi bat kedai ha kesien ke baar bela penlong biang ya kene ha Meghalaya da ke jingtmu ban ajing tip sapang kilat ke bedai bat kikam jengok kai ke badan ke tan stelam mingi bat ban peni gitiar bekerpang ke bedai baki kam jengok kai perthai ka jing ruspa ha ka jing dan jing em Kalariti ke bekerpang kentup ki dostur tenrai ki jing syat tenrai ki jing sandur ki kam snatiar bat tanjan bat kiwe kenang ban la ban penish ki breu jong kari bat cabari rukum jo u Yeso Naik ulong ba ke Jela Meghalaya kedai ke internet bat ke badan kerhai ke sepak mariang kabala ban kering bahai ki breu leng ba ki kam jong okai bat ulong ba ke jing temu ban penlong ya ke International Tourism Mart kedai ne ke benta ban plelat bahkan don ke jingit trailang ha pedeng ki kenhon baper bat ke Sarkar banele ban kentiu ya ke kam jong okai perthai u Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke kam jong okai perthai kedai ke benta ke bakongsan na ke benta ban aikam aijam ki samla ki bawat kam bat kakam jengok kai perthai ke dairu ka weni ki benta ke bakentiu ya ka yok kokot jong ka Jela. Komisi benta benelek bente la kami ki brio bamde ki trai Jela bakin om yo alat ban khayi pateng bean klem da yo aswa ya ki trading license. Ha kasin tho ding jong ka tayo ka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat bat kinong elam snong kelepenlong ya ke jing khanra trading license ha ka than latkor. Ya kani ke jing khanra la penlong da gedor basnong latkor Mauri ha kabaledan lang u executive member ka HADC u bakmi ikatna trade u ba jigur merthong rengkat ba ka jingdan lang ki pulet enforcement jong ka HADC ha kani ke jingkan rai ki dukan jeki breu ki bamde ki trai Jela la jam babon ngot kemdan ki kot kisla ki babiang bat kum tala kang kerdep no ikini ki dukan urang ba snong kalatkor u ba pencai lang Mauri ulong bagidan ki breu ki bamde ki trai Jela ki la khayi lukum ba khatsan snem klem dadon ki kot kisla ki babiang bat komta kelap hak ke jing tho saka council banwan khanra kini kedukan jong ki breu ki bamde ki trai Jela uba jigur merthong ulong bagidan arpo kini kedukan ki bamdan ki trading license komta ka HADC kan sele ke badan kam bat ula pentib ru bagiladon kedukan ki belasuan kam trai di Khasi bat ka HADC kelap hak ke dor barsnong banwat jing tip bnia bha ya kini kedukan ada ba pensai lang Mauri de nile amta kasni ya kani ka jing kenrai kini kikot kisla bede barka trading lane kalebo cho kini kindon driver namar ba katum ka jing syam ka jongi bakat banang mi kisni po uni put sam jongi kinang bun kini ki bekar ba de kinong bala don ki ba le binami ru ba kam trai de kasi ki ba khayi pateng po uni put sam jongi te nakaliang cho dobal snong isu kia jur halo ka jing don jong kum kini namar bangi nakaliang cho dobal snong nila mana dak pateng ya bangim sya ya ki bar Jela ban wan makhi pateng nane ban
Kedai bang kita apa put sam kejungi. Telah ada don pak katu kami kiba don kamru kum kita ke skill labor nak ide. Tengi ong bak kedai ban ya lembah kado basnong. De ban yo kayo. Dan usi shwa nak do basnong kenang bangin yo ban. Ni banyak shwa ki kot kislah ke ide bat. Kibiang ni amya ka labor clearance nak HDC. Kibiang ni amya labor license. De ketaka kam ke ba ide ban ai jungit ki ikop ni man ai ki nyo ban besar bania. Dan rai long ke ba solusi ka long ba kebabun sani kim wan ban ya keren bakado baksunong kim wan ban ya donlang bakado baksunong ki yai like ba ki pentrei kini kibrio te nisiam ba menta labun bun senam kini kibrio ki trei bi an ya po kini ki put sam chungi kini ki non trei ba mo kita ki suya trei bi an po put sam chungi lam kejing tip lam kejing ya donlang kat bakado baksunong te ngilek kenang ikani namar ba isusu balada Nimla bantu lakam menta, ya kini kecil sedang wan bantu begini ki, barjelah apa kesenong kau jongi, dan itu yang bayu lasi kan koi kepuar ba, yo kelalang kumpul kue kesenong, di balapun kini di barjelah, pada kata kepuar lasi wan adangi persiang ban, te lakam lane ban, angla de kiru yo ngelasu, te kini kadai kubur ya baru kinong sedong tahu jongi, banang ni sakmat sungguh ban ya trelang rengkat baka, dorbar senong. Kenang bahkan wara ka baha kami ya kesunong katawi kumju bangin la bani tiu para kasi apo kesunong kataw kenang bangin la bante lakam ya kejing don jong kini ki barjalah apo kesunong kataw jongi bat subha panum perkat dang nang minta ka jing mentoy ya ladi simet perkat lang nang minta ka imlang kasalang perkat lang nang minta ki kun kiti kalawai jong ki kun kiti jongi Kumshi penta jong kejing rakhe kejing dap arsnem jong keseng san perthai ka Voice of the People's Party haga district Ribhoi. Hagalas ni ublay jong katayo kinong yalam kani keseng kilalet ban nok senyang da kesnam jong ki haga program kabla penlong haga yang dorbar hanong po haga ba bongot kilawan bani shimbenta. Kinong kit kam keseng san perthai Voice of the People's Party VPP ka district Ribhoi. Haga arpo tarik unai wiang arajar arpulai kilishim kesenjam banlet ban nok senyang ya kesnam menrakhe yaga World Blood Donors Day ya kabla penlong haga yang dorbar hanong po. Hagani ke program lasaki bagi nong yalam rengkat bagi khot jong keseng VPP na bro santali ke constituency ke distrik Ribhoi kilawan bani shimbenta da ke Bashirham ban ai sobhai la kesnam na ke benta ke jimentoy jong kito ke badan kam senam kerki habakran ke negasni u Ariston Rendong Sngi organizing secretary keseng VPP na ke nongpo constituency ulapan pa ke jing skos kam ke bakrau bakum keseng san perthai ke badan ke jingkit kliat na ke bentau patba kila syem kini kesenjam menrakhe kini kesni kerpang da kebawan ban no senyang yala kesnam ulong shosho ba kejingmi jeginong yalam bagi nong ket kam jong seng VPP ban no senyang yala kesnam kalong naga benta kitu ke badan kam kerki ba kadairu ko ni kilat pen krek ban rakhe umau mer ba arsnem adu belas seng ya kini keseng halor ka thong ban penyar ya kejing syakri pat ba ha ke distrik Ribhoi arsnem pura jong seng tasini ba pulong daga jini ais nam soba balong ne po da barsnong ri nongpo ti ki balawan na ki batu ki wan ade lai ko arbut ba ki kerman ba baro lai ko arbut ki balawan ki laban ai kesnam ini la yo kubor da sio kol da spang ba isdan guna wan sio ke nagaliang gini jo pingi kituru ya baro ipordo prosnam bakin soba dan aisnam markas nam kalau kuning ya kijingin ba dongkam dia ka snam di tangkatahin kaleng jumi itu kuwi bakin ya lelang ya ceklan buat ni Tuna kaliang jong KPPP Ribhoi district ni aku bela baru kini ki donors ki bala mi na yeng kisam ki jongki ban wan syakan ni ka kam ke jongi ka bangi dan hang ni hapo dorbar nongpo tini aku bela yaki nang ba ka snam ka baki ai mo kala ban pen im ya shibun ki badan kam kerki ya ka snam ke jongki ti lengba kan ni ka kubor ka bangin ai syaki wei pat ki para samla bakin mi syakamat kumbai rangba samla jungi la ong ma shibun ki samla kari ki ong ba
ngin pen mi snam nang ta kari ba ka jak ben riu henrei ka ba kham koridor kari kan ka snam kan ba ngila shisha ban pen im ya kita ki badon kam kerki ya ka tena kali yang jungi ke parti na po Ribhoi district ni ai khublei shibun ya baro ki ba shim banta bat ublei ku ya phi baro te tang kan ni khublei shibun Kajala Meghalaya mentakatayo keladu no iwe ni kinong ilam bapau kumat uba Stanlington David Kongwir. Ubalong sumbut Menteri Rangba Barim Kajala, badu MLA ubalami kemat hadu sansian kenti eka maulai constituency. Kajing klat no uba Stanling kalalong kajing du ke bakrau ya Kajala bat kamtam ekipat ba jong ke maulai constituency. Sumbut Menteri Rangba Barim Kajala uba Stanlington David Kongwir. Hakarta ke baprap kundai senam ula klat no ha ke arpu trek unai wiang arajar arpulai ha negrams by the demise of late SD Kongwir, and we all know him as a very senior and a person who has contributed immensely to his constituency, to the state as a whole. And he has been known as a person who has been really loved by the masses. And it was reflected in the kind of support he continued even after he was not an MLA. Even then, the support that he saw, the love he saw from the people, just simply reflected the kind of leader he was, the kind of love that people had for him. So definitely, we will all miss him. I also have, had the opportunity to interact and meet and work with him in the past. Even as a Rangbashnong, we had, when he was the Rangbashnong, we had multiple meetings. So I really had a lot of chance to learn from him and to interact with him and discuss so many things. And I remember meeting him last just before the elections, and it was a great opportunity. I'm happy I got that opportunity to meet him. So at this point, I do express my deepest condolences to the bereaved family, and I pray to Almighty that his soul may rest in peace and give strength to the family so that they can bear this loss that they had. Kalau siya ka jingdo, crown na nagikod, ang tagisiw, ng tagasakurim, kibitang kajirig pa dyan, dekat bagi bayi masam jongki. Nakalihan jong ahi ng mulapat di ba di kuwet. Namadayo sa namjya ka na spak na pupra, kaban nakalihan jong ikan o kabayla siyong type nakalihan jong amali jong i. Nakalihan jong ikan o na ati ka di nga, malay kundang sa UDP, mga jong sa namjya ka na spak na pupra. But untuk siyang ay buwa badit pantry tak mata kajibidi yang juga mula. But nakadang hakabadi baka contribution dari kajing tray kajing nakadang jang ba SD cover na mata kamula konsihi barakoy. Nginam laban plate ya ka mati ka bami da tray. Ladu ko por ben nakadang ji la ala simti ni ka kam. Giso tu na ji mata la absence dem. Terus dem ji kan spani par dar ba simti mi kum Emily
menapong kami kalian tu kapor kadang mau kami kalian kapor kadang menapong kadang sadin mah mulai kadang sadin mah jingi kadang hai di berkhusus sedang dari ihla persiang kemudian bikmat orang sibun kira keparam tajam mulai ya habadi habadi bat ka bon kijinan lakade nakaliang jong ada de jong kisikien dari ke umdi habdi umdi ke podi nomor ilong deputy minister long finance minister long room nakaliang PC minister PC minister lagi na persiang ro berak mendaga ni ka ski house collection apa mulai tom nang ni im simala pan alaban pen urlong borong semua skiling lo sosna mulai ke ni bau ni kopya kita kejongang la budin ko Pag dokumen ko mo ta kala kan gas kiman ya. Parang dokumen ro na kali i na kalma ko ha to ko poj ka i demi be initiate man ta kala habdi kan ni hu. Ki kata kan ni hu ta be imi menta kala hadi ha poj i. Ha ko poj i na mabli na marba. Sarkar dia kan non kam menta ke caka. Mina initiate parang dokumen la i parang bat halap dong ha ka generation ke belum menta. Bon ki samla am ta bi na samla ki numtip. Amot mungkam numtip na kan dia joki kalong amana bora am tai katai. Parang bon ki project marhamullah itu pohon makan mana mulai bon gitu sedang mulai bon bilang bon dong ono kadang ding so kandau sudah mastan la long uwe urishat ba minta kesunjuk nong spesial nong gebri hunyo plat padu bini sangika hos nang arajar katsa but ila long way neki nong ai boy ki nong ai boringi nong ai mensemingi ilong beriu iba nang bah ban pensuatu ban peniadai nadu ke barit hadu ke bae ban ngam juklet hamtam ya ke jing kersyan ke jung di chua bengin pelong di kador pa ke beri nyu prat ha ka lai putri ume jong stem arhajar khatsan bangi song meeting hapo le shumiar arphos ni don por hakti henry de mastan ling iba amun sin bong am habung don gamon nila ban le where there's a will there's a way but they lembah jing ai mun sin jong iba hapo arphos ni nila ban penki ya keri kasi jain dia bro koi ban poi dikela te apo madan polo om tang kata haki rally bengidon hapo shalom idei iwe nikirapa kat kerata jung iba indang long win ki volunteer bani yang ungkat ban pe bagaya pe ke ya jingti di hak ni kapor ni sno ku jingdo kam dei tang ni ke yin kasam dei tang ni ke maulai tong dorbar dei tang ni ke sunjuk nrei numta ke ri pat ke jat penreu ya kan ni kejaka keba i menta bela long thli ngam tip hakikat no pos nam bat hakipaten kebakat no ngela ban yo pat kum ni orang ba uban long ulong yalam namta kari pat kejat penreu kejingdo kalong bakra bat nakaliang kesunjuk sesisin ni penpa ke jing snolem ke bakra menta ke yeng kesem ke jong i ki khun ki ti ke jong i ya ka maulai ton dorba pat ide ka bri nyu tlat barok kawi Ya gamet kebasa jong sembut Menteri Rang Ba Badan Kejela uba SD Kongwir latep dan buram no hulum jeng tep jaga balang Presbyterian na maulai nonglom ha ka arpusau trek unai wiang arhajar arpulai ha ka arpusau trek unai wiang arhajar arpulai hasua bani ang tep nakaliang kadorbas nong maulai nonglom ki khun ki siau ki bahayang bahasem ki lapinlong ya kejeng ken mau buram hapalau yengsa bat nakaliang ka balang Presbyterian kala pendep ikejeng la niam ka bakat du Hadirin kania lara ekamet jong ba SD Kongwer Syamadan hayo nong luam bala IT higinong yalam ka maulai taun dorbar bakin penon buram khatdo ya kamet kebasa jong u hagani kesngi nalor ki bahayeng bahasem lai don lang rengkat ru Menteri Sarkar uba polingdo UMLA ka maulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang UMDC ka maulai constituency uba Tebor Lang Patau nang tai ki MLA bekentop uba Adelbert Nongrum uba Bindo Emlanong MDC, uba Amartel Mukim, kirang ba shnong jong shnong maulai, bat kinong shong shnong.
I pray the dreams we share together will shine on in your memory. Each time the star falls out of heaven, it leaves the sky a deeper blue. So if you part, forget me never, and don't forget my love for you. Chắc salam. Sleep. Chắc salam. Sleep. Hadirin kejengklat no uba SD Kongwer ubalong nong elam uba pau kejela. Nagaliang uba bindo emlanong ubalong MDC ka KHADC bad uweni ginong elam ha kejela. Ula penpau kejeng sengosi halor kejengklat no uni unong elam bad ula pertu ki kam ki babha bala no senyang da uba SD Kongwer ha ka kam san partai ha kejela na do kesnem Syahjar kendai spa nyopuar. Uba bindo emlanong urang ba ubala rem ha ka kam san partai. Hak arpu itrik unai wiang arhajar arpulai habakan mau buram ya gijengno senyang jong sembut menteri rangba barem gejela uba SD Kongwer. Ulito banadu kebenengkong hi habu larong syakam san pertai. Uni ure rangba umpat jukala nong rem bat ulito ru ba ujiale ban penklan yaki sang reulum bat ban penitili lang yaki hapo kowe kekenhun. Ula peneso syakam san pertai leng ba kesang HSPDP berulai kon yaki election kebenengkong akasnam Syahjar kendai spa nyopuar. Badiki election ki bahadian ru ula job nagi seng trairi tak ada pun syong that no kakam MLA kami kon sure bad habakar tiang dia niki kamu ni orang ba uba bindo emlanong uletho bahakas 6 bladon gejinge penbet banesa marshiteng ya kam menteri rangba hapadang u Captain Williamson sangma bad uba bibilengdo lathung uba SD Kongwer kumu chairman ban panyat ka kenhun senrop bantau ya sarkar I de weni ki rangba haji sya kat kumbat song tu kat kumbat tip ki babun ki tip haji sya ka HSPDP por baseng ke ki seng hang ni hamolai ndai ba ping por baseng ka HSPDP tekamut iba SD Kongwer dalam uwei na pedeng jong kita kinong seng te iba hoping wan hadian dan te ba masyak ngor nani molai te kita kinong seng kirang ba HSPDP kiseng kita te ba Kongwer don lang te ba hoping wan hadian yo ta tenrei iba Kongwer lim semua hadian bala pendam ya katu hadian bala pendam laung banyak pendam lang no ya ka APHLC HSPDP tenre ke HSPDP ka nek sine lepo ke HPU to nya pendam no te hadian ke APHLC ke lang to kami ke HPU ke HSPDP pekasa ba hoping yung kita ba jong atikin kwa pundu no kadang ke HPU dalam dam satu HPU kami ka UDP
hang turu kidang don HSPDP kidang don ru mentah pemi di kiwi pat war hadin baklan nak ba hoping ru bopli kiwi di kiwi pat men pendek ke HSPDP te ke jing persiang jong kini kirang ba kamtam jong ba SD khomir be kiwi kemud belai ki ba burong na ka por ki wan rung kini ki jong iba SD khomir ki don ko ma jongut prangut ki MLA jong ka HSPDP ki wan rung kita ki MLA kum jong ba ganal masa no itu ifi lah itu ifi benda kum ki jong ba sen moksha dan ta ba Winston Simyong ba kiwe kita kelewan jadi mentah pat pimi adu mentah orang don open sa don stang we don stang ar ya sa al itu te katakan kecing apa ya kemasih jauh ni orang ba ubolong shisha we ni kidong seng juga HSPDP kalong dak mentah pet ya kecing bahan dak mentah upai ba no kiwe pat kim perkat mentah te mentah pat ita HSPDP sa hadu mentah ru la susah stang iwe ba ngut ba ngut ndai don shu hang ta pini hang ta ya kecing ya pia ka men sim jo ba khongir ba de ka men sim jo kiwe hang ta pin sa la man ra no malabu i ba khongir bu unlong kum refri unlong kum Sherman kum no ban ra ya kecing ya menjurlang apa deng ukap kan sama babi bilang dok teh kalau kawan kata kerja penbet manowan sim nongkong kopten sama nen sim nongkong babring ya sarkar kum chief minister te ini ba khongir nomor itu nak HSPDP rapor la tungi kum riu pudeng te ilong i Sherman te dalong i Sherman itip ukap sama ukwa nengkong ne ukwa hadin ba bring ukwa nengkong ne ukwa hadin te ka ja kum no i la tip imya thu ikni argon imya thu ba bring ukwa nengkong imya thu ukap sama ukwa hadin te iru itip ya kata imkwa ya thu pa di ba bring i lagi berkat tang taro pinsiam beliau berkoi ini tu ndak itu ndak pia kendua maki ndak kia hak kata kerja kendua lang ba bring kop tan sama te nanta bat kit khot ki emelia ta kapor ti dan ba kumir ti yong ke to mono ban sim nongkong mono ban sim ba ti kiasna ba bring ba nongkong ula mumpa ukap tan sama bakwa baar ule mumpa kias rapi be mlali isu kum no kin le ba bring ukun mau balada ainung kong yo kap tan sama tu utai pun pat yang sudah berkedai Spanyol pun real tu ukap tan sama apa doang te lada ai yo utai khadu Sibu lada usim ketem ke baar ke, ke baar lada usim utai, tip unai no main, tip pridar tip si ulawan mar usung himan, berin kuat nangkau, kopten sama kuat baar, hab khado, kirai me kiki om, torai me pi, ajimut me pi. Kum Sherman ajing mo na pile no ini pe ilatip ba bring ko an kong tiong rai na sim no ma pi ban kong kum no ba bring ko ate ko man kong wo to man seo to la nam position shuno to ma to ngan le ma ti mo ko an kong to ko to sama pan dong tapi film ban sim ba ma pi
Utup ukwa man penkun. Ukwa man penkun. Ba kenang ba hak election ke banwan. Unkam. Dan kelar dengan kasan sebuah kambiang. Dan penkun upat uperkat. Tip utai bibilang da IT ne manga. Kut katem ju asam siteng IT ne manga. Uru le mumpa. Apa kado antara terbaik ba. Mungkin toh sim mafi ba berita. Apa kuat wile terkat pun kata. Tukop tersama ba kado entah. Entah aja kata. Piti puja kamu. Lakut katem jong ba bibilang da. Kalakut kata ka asnem siteng kalakut jong bibilang da. Kila Jipres banyak kenduk ibu abring. Kapuar yang pi asnem siteng kalakun. Pinla kumno. Piti ibu abring kumno. Kani ka kam deh, surkar kam deh ke jong nasimen. Surkar kam deh ke jong nasimen. Kam deh lu jong kapten sama. Kadai jong pai ba. Kan buang pai ba. Kapten sama ulah jom ulah bicar om. Kumbang alamut. Dek siap kita. Utai pelidar te. Lada usiat mentah. Kan lo kajing siap kelak. Omlah syupan mau. Terai kot dia kajing halang. Kot dia kajing halang. Iba khungwir. Ila dan kum Sherman. Toh. Pila ikan duk mentah ni kapuarnya piba. Bibil untuk kelakut asam siteng. Kanwan kapuar jom kapten semua. Pila ono. Mak bring sujeng bentas jom. Habalakut deh. Alih kapten semua. Ini nak kata kecuki. Alih kapten semua. Utu kundit threat. Ari. Uai benda kapasuk. Wah, ngalakut deh asam siteng. Tiba bring ini nak wan kapten sama uputeng ni katakan. Berkat ban penyesuk iki, ban penyai iki, ban rakat ya kata kebentah keba. Kini apa supaya menjur ketika kebentah je bak khumir. Dara umdan bak khumir. Katakan jika sam surga masih tenggu kanum tarikam. Kecilong juisa. Itip ika mensiam juga kapten sama emiatu sebab bring. Itip ika mensiam juga bring emiatu juga kapten sama. Dek beri apa hadu kata. Referee bukan referee, Sherman bukan referee, Sherman. Tekibun kum kita kerja, kiba khumir ila penpau ila don betalang. Tengi iba. Kani kerja mata kalau kiba susi. Wala da imsi mera election show. Hadian sansin imsi mera election show. Kiba yele khadu pada 93. Kami pulai. Hadian kita iklan yele show. Naru bishong tan idon bentalang pan. Kami ka UDP idon bentalang. Ilong weni kinong yalam. Ndai benyele election team sum kuasu. Baru tar. Tengi baru ngiyo syania ngiyo buram mau ke somla. Orang ba don kanong rim. Orang ba don ke jingkit clear. Iwan na kayeng jong kayeng siem. No siem meliam. Paju yude siem meliam barim. Siem satir aja. Te iman bawan hina kata kayeng te dadan ke kerdan. Dadan ke sam. Belum tahun ngalam. Haju upor. Batik beriau batik belai. Babat iki. Mah kinong rim babat ya kahap. Te kebar. Kebar baju kemulai. Ki burom ha. San sien i job nang ni na mulai konsensi. Dewa pai ba. Di negara ka ci jo pai ba. Ba ko wir job san sien. Tengi ko ka cek rio. Ngang lai kan du i Islam. Mo ngang lo MLA ASEAN. Di ndai MDC tengala rio sien. Ndai kerja keduk juga ipan ndala wan ke HPU mai wan rung lo ke HPU kan dek pulai
Hani katu saka UDP. Tinggal kenduk lang bat i pat na do ita gi por. Dan ado bai kenduk bat i tengah syamba. Ngai kenduk yu puri wa kerpang sisa. Kajing ade jong ajong bat i kane ado mentah. Tengi i sya kajing i gi pat ba petang mentah pi. Ado tu kalau kajing du e kajai ben rio. Kajing du e kasnong kathau. Mo lengi du e rong ba om. Haswa bing nekmi ki kubor ke benang sa ngina phashwa shipor syakini ki jing penbena. A person can get infected with HIV through unprotected sex with an infected partner, sharing of needles with an infected person, transmission from infected mother to fetus, and from infected blood products. You can prevent yourself from contracting HIV or AIDS. Be faithful to your partner. Use condom for safe sex. Use only HIV-screened blood or blood products. Do not share needles, syringes, blades, razors, etc. Visit your nearest integrated counseling and testing center to know your status. Protect yourself and your loved ones. To know more on HIV or AIDS, call toll-free number 1097. Know your status. Be educated about AIDS. Issued in public interest by the Meghalaya AIDS Control Society. Haswa bing nekmi ki kubor ke benang sa ingin pengen mau biang gimat bakongsan jong ka kubor mentah ketayo. On penyukun ke NPP di Dr. Amperin Limdo bat ke Agatha ke Sangma hagi election MP Syak Lok Sabha. Kloy ke Sarkar Preng bat Sarkar Jela benekren bat ke HNLC Syabar ke Jela Meghalaya. Let jurep UCEM ka KHADC ya ka Khasi Heritage Village bani open long ya ka Monolith Festival. Shah Wenkam Shipor Assistant Director ka Physical Education and Sports jong School ba Northeastern Hill University ba kenot mulek be ijon. Klat no uba SD Kongwir urang ba Shnong UMLA bat usembut Menteri Rang ba Barim ka Jela. Bat larake ka sangkut senam na ka jing ipu ipeng ha lempong waking haselo. Kakong Suzy Basan kelawan Raknam bat Bura Mekajat Ben Riau bat ke Jela Meghalaya barok kawai. Dak jeng yok kor jongka ya kata kemarnong ha kelempung ya peni doksa ka Joe Widers Olympia Amateur India Arhajar Arpulai ke Balalong Dangshan ha kenong ba Mumbai. Kalong kejing kemen bat kejing snow sarong ke Bakrau ya ke Jela Meghalaya. Hadian ba kejing la benora kenam ke Buram jongkawai ke thei ya lakai peni doksa ne ke bodybuilding beliau pun Korea kata kemarnong nak rinsan peni doksa kelatip kum ke Joe Widers Olympia Amateur India 2023 ke Branchkut Dangshan ha Mumbai. Kani kathai lakai peni doksa kedai ke kong Suzy Basan sauklai senam kerta ke Malaysian bentah kini ke Lempung. Bat kelayo benra ya kata kemarnong. Ya kata maksiar layo ra dak thai lakai nagari Russia bat kata kemarupa layo ra dak ke New Delhi. Bat kani ke Lempung lakai kadai ke Bakut Dangshan ha Mumbai ha ka khat khandai trik nai wiang Arhajar Arpulai. La ban kedau hang ni ba ka kong Suzy Basan kadai kelong kemie ka ba iet ya kene ke jingi lakai bat kamtam ka jingi lakai kilan met. Kadai ru kalong kemie ka badan armut ki kuon bat ka trei ru kum kenong ai ikai pun tebet ikinong kilan met ha ka gold gem ha kenong ba Shillong. Ha ka jingi keren bat kene kelong kemie.
Ikong Suzy Basan ilapan pau ke jingkman ke bakrau banwara ikan nam ya ke jela Meghalaya dan ke biok kur ya kene kata kemana kene kerensan ya lakai. Ilong bai dei basngo tenat bah bani shim bentah ki kam kilan met bari treru kum kenong aji kai ha ke Gold's Gym. Bat ke jingle shim bentah ji ha kene kerensan ke bahe ke jing terang jong i bani ai reng persha i ki thei ki ba ya kun ha kene ke jingle lakai ni ki wei pat kiri. Walai don shibun ke jingduna ha kaliang ke jing biang ya babun ki jingdan kam nri ikimen pat baila yo banwara ikan ikan nam berkeburam ya gejelah ibrok kobe. Face the front. Two 1-5 and 2-1-3 switch places. Abdominal and thighs. Journey jong akas dang berdoa raja khatra di ngalak job boot ki achievements kum Miss India bodybuilding fitness national, Miss Meghalaya and Asia Pacific International, Southeast Asia Pacific International di ter ngalak job dari testing bede ke dream juga bangan di compete hakni ke competition belong apa Mumbai di ke international platform ki players ki bawan ban compete ru ki badai na shaba kumna Kuwait, Iran, Russia, Thailand, Singapore ki bon ki international players. It was a very tough competition for me, and plus it was my first time competing in this platform. I was nervous, but still I did not give up. I really gave my 100% on the stage, and I come up with a third runners-up, along with those females besides me. I know we try kan ba he udah rengkat bat na do besang kenika competition hadu pendawai wai borai min sini mangayo manwan haka palai te kong ke ki jinge ba philap ha ka jinge linti jong phi kum ha kenika Meghalaya bodybuilder ma te ngade ka belong kami kata jong aru ba di supply snem te ni ngarangmut bangan yo financial support ng government dre ni myo khamyo jingerap ne ineiru tinga struggle him away to achieve my dream. I go ahead with everything from training. I train hang ni apo Gold's Gym hi na mga train ni tika diet mga baham ke barokhoy mane hilot barokhoy te katahi na malay ba siyan bangilit ha kanay ka profession ni hapon din mahay ka diet ka workout kumno ni haple man kasni kumno ni bam kumno ni le tang kataga jing ka message nga pa ban ay ki long kami long pa ba ki na samla ka long ba ningkong ka day ma hindi ban yo ningkong ka met na ko ibakya ni bro ko ngimde bangin ni neglect ya ka exercise naman exercise kadi ko kung samtan hakamet ka patch ni brio kaspa ako kam mentoy main kadi ka health ang idon ka health nila ban yo lebaro ka de kilong kumiru kiba tray baktaro akwa ban ong kiba nga nalaban le ti kiwiru kila ban le ada kidan kamon ada ki ai pori le de kandian kila banyo ka achievement makiru kina samlaru bon kina samlamantaro ki bon ba ki kwa banle ndam kamde kani other profession ru dre the kiliban come out from the comfort zone kanang ba kila ban perform ila de ban mutagin bakin showcase ila de ke baki kwa banle akajing injungki
Kumba Julek malagasnem na ruki por handai hentai. Kahima melia makasni baar jong katayo kala penlong ya kala niam yodo kaba shisin shisnem. Ha kabala penlong ya ka kenya ka kriam bat ka aingo aidem mi utrai nong bo nong thau bon kurku kerdo ba ka khai ka pateng ka ne kayo kan long ka babha ha barok kiliang. Lasdang ya kene kala niam yodo da ka ngo ka demblei ha keduan ka bran hakle yodo. Bat hadian kene la penbot da ka jeng kenya siar bat ka pemblang balale duleng do jog himam liam. Ya kini kalian niam yodo la penlong da usan kur ukat wekur jong kahima kabla sedang nado unyi ukong hendai da kabakanya ya usiar ka yodo bad ulang yodo kibelong kinong yasat na kabenta ban yo agajing map kajing kurku ban bit ban biang ka tip breu tip blay ka hok ka sot ka basida bad ban yo ka kamai kaji bad ban bha ka yo ka hat jong baro kibasyong dukan ha yodo. Ya kajing le niam bandengkong lapan kerau da kajing dawai pirat bala penon kam dau iar rangba berulang rangba bala kublai da kiblai menengkong kibanlong kinong pan map ya kajing diau kajing thut kajing mong bala le du ben riau ha kasnem bala le bagin long kinong kudup igi ben riau gi basno bapiam ha ka hok ka shidur shisur hapo ka it kahima ka hok ka kentien ban yeng ban khuoj ka tam kalat bakin yang hakmat ulai sensyar kadar ban bit ban biang isan kur kat wekur. Ha gebenta kebaar jong kaknya la penon kam yo yar sensyar bat ulang sensyar. Ki belong ki shirong shirup na kilai pos iem ki kat ardoloi ban kam krau ke hima meliam na gebenta ban yo ke jenjana ya ke sensyar ke bishar ban bet ke riti ke dustur ban roy ban paho pahai ban yo ke jingit trailang ban bet ke syong dorbar rai dorbar bantip buram yo put usam usim yodo bat banyo ke jing sat khoj ya kapap kasang kasniu kasme ke sakhi ban yeng ke junam pateng ban yeng ka hok kasot usim keme usan kur ki menteri bat kibe ha gebenta ke balai lepenan kam yo sniang balai yeng ne gebenta unyi kong ban kurku kerdo ya ke it ke hima uban kedup ban span serput serpai uban sempat ke batombor usutnya leiraj unohikai ubasaknya da kabadung batenra bandu kapap kasang bandu uksud ukrai bandung dan kapap kabishni ya kini kalian yam da usiar bat kabelang lale na kakurkar kongor bat ikadung ketenra ya usniang ban pendu kapap kabishni lale na kakurkur kalang hadin balayo ekajubab na ulay yodo bat ulay sensyar lapan bena bagayo ke sensyar kan long kababit babiang ha kabahadian kani kakenya kakriam kileng do bat kibakrau batri jo kahima kilai hiar pat sasha kabasa tempo bat penlong biang ka ngo kadem ban ai ngo ya ublei nong bu nong thau ha kane kabasa bat hadian beladap kalian yam la penlong pat ekashat ka kemen ha kane kabasa haswa bakin kiu biang syakaduan ha kli yodo ban penkut kalian yam da kashat ai ngo ya uleng do bat keleng do sat bangi hi ko malikai le pha do ni kong bat lu ni kong man charu chuya palat ban stang yang no kam kem kan yam tikane ka yo du kane ka de ka yo ko bastang sibun ki benta jong himam liam te ban kat ban ya si pol kam sim ne ya benta stang hayum lim rem kale hum ka ko na kale mulai bah laban kam sim ne astem tikane ka yo du benta pak kumbalong benta pak stang hane da chingno asyang ki art ki kor ya ndo gan ban stein yo na ki kor ngor ban ki kor nong kla thì apan bangi pasti beri tok cak beri betul tip beri tip lagi ya wan kamu kadam ha kan bentar jong lagi do ban khot bu kali khriong ban kieu khini misai langu la dem bala khot kali khriong bakang roi pa kan ga yo khot lang khriong ban roi ban pa yo do ha de ka daw ngi pom ra sa ba wa ong do ni ko ngi pendap ki buat bai buat reti este ka dong pom lang ka pom tip shu ne lei ikan kim snow kin mong kim thot apa ngi wan kamu usba kadam suba đây nha khiam cái cái ngũ cái đem vậy thì cái lấy cái bàn pet cái này cái yodo cái bột sam cái bàn tak baar kalau bàn pet sinh ra khada cho cái ít hima kham tam trong hima milim blang baar cái ba mình kong cái cái ngũ cái đem ya play untuk gayo yang ulang yodo bàn pet bàn pet cái này cái yodo bàn penyar pen he luput sam bàn pet cái yodo nulia tam penduk pendam cái này cái yo kita di play cái ba niju Bang tu kebetul baar pada kadang cepat kamu san kadang bumi ulang yang do am uyang yang tak sensyar kada jongka hima milian mi bro kowe ti dei na u dei hak ne bangi hu ida mi pan mi kapa ni blei kin vi kin semua di sensyar kada kin biang kin penbet blei ban song suk song palai haba biang sensyar kada ya biang ya bet mangi hun ya jar ti kebetul balai pada kadang lei yudo
kebangian sa pendap ang tiap bersawai tadi kebangian saleh ahdian belada mana kita di bentar juga niam tiga ni kan niam la pendap dan yusan kur kat wikur kumbala cu rasdeng sedang har kat siaman kat kemer kat krau kat singa don lang sampai ku dia jagan kena kalian cengi pada idon takan yang kebeban ang kabut dap semua ublei bolo don kat ini si buar borok siam nyelai na sibun kisi ya lam king go cinti yang sesmet mah tingi minti barang smart kan he kamai kecil ini ya bertemu tendai kan pu kayu kan pu adwar kan kieu kamai kan kieu kaji jikumi im tos nem ke bakalong menta kan niam ke dengan yang bayat baik biar nanti ke berapa yang akidak kisin ke makipau ida sungu saya boleh dan kan bagi haduk kan iklim ka seng khasi seng keme ha kasi pale jong katayau kala penlong ya ke jing rakhe ya ka seng kot snem ke basis pa arpusau bat kan ke jing rakhe ke basisin snem kala long ke basongkun bat ke ba ipo ipiang da ke jing wane simbenta di hajar ngot ki patba na keleng karilom khasi bat jantia ha ka arpulai terik unai wiang arhajar arpulai ka sengkasi sengkemia kala penlong ya ka sengkut snem ha ka lumpung wiking hajayau shilong ya ka sengkasi laseng ha ka arpulai terik unai wiang ka snem syajar praspa kenai pulai daki kan rungut ki rangba ahpo ka jingelam uraj mohan roy nongrum kumu chairman namar bigidan gejing sokya ba ka jingwan ka jingkalak senchar khadar kerukom mk khasi na ka jingwan sarkar pareng kumta menta ke snem ya ke sengkut snem ka basis pa arpusau la rakhe bala sedang da kangu kadem na ke yang seng namo kara ka por prabjemen step ha kamadan yorong hab anong thamai pat ka sengkhasi senraj na ka lengkari khasi jantia kelelum shijaka bat sedang da ke jing ya peniriti bat penkut pat hamadan waking hajayau bat hagani ke jing peniriti la ra ru kitabut belawan ra na ka lengkithan kum shibenta ban pen ke jing ruspa ka lariti khasi ha galumpung wiking la penlong ya kejing duai pirat ba kejing ajing keren dagi kentian ban sneng ban krau ya kilong dien ki mandien ban ne apo kanyam tenrai bat lapen kot pat ya ka sengkut snem da ka cultural program ha ka porjan mir
Bahkan ubi utek Haman kisong haman kidang maki manok maki jaka Ani dami maki katran kadang kamon sani mingi satai sati Bangin yalong kawai pelun Bangin kongu Bangin menjul Hajing pelian Juga sekmi Nginom yadon Kadun Moka kembang Larangin bu bisi beli ka kata kanong teman Mentar kindiat Kumularat ong Nganora kinuksa Baru kejingdon jingyam juga ye kesem Naduk ki kamai keji Kapak he I jaka ki paka puka Jingden jingsin ke riam ki bet Ki puk kisam Kumta takar Kabumut ki khun nung ya paten Idei ban yoko Ngatarai barok punya kubur ni kata Barok jingdon jingyam Jongke ying kesem Ya kaba ki kumi ki pa ki lamang Na kumta ki khun yo paten Idei ban yoko Bat tengkai Ban sumar Kendong ya. Ban penroy bat buram kun tak kumba ki kmi ki pa kala bola sa ban mang na ban ta juki. Henry kat kum ke jing kai paten. Kat kum ke jing kai paten. Kitemen la ongwa. Ong jubit ban di duno ya kanu ka kamai nun teman. Kani kalau ka kintin ka ba ha ka dong ka than gi ni ji sno la ki we ki dong ki than ka long ne an kunta om jubit ban dinu ya ka nong teman ka ba ki ni ki pa ji ni ki la bu klamang na jom kita gi kun yo pakai bat la ong ba la buru ya kini ki kintin kun ki mana Balara une kano ganu Ki bala diruno Yala ke jom ganong teman Kin keladuk saw Lani kelamra Kata kalong ke jingong ke teman Lara une kano ganu Ki bala diruno Yala ke jom ganong teman Kin keladuk saw Bat kelamra Lara ong kelamra try Tang bandi ya ganong teman Mitrong Kadon ke Parsi Sing good slam ka sengkus dem gumma keren bene ka stang dukong na kamu kadem aying seng na kapot prabu step ti ngiju pelong ru ka ya peniriti nadu nak tay na madani urngam kani kasdang nadu ka por ka sengsi ka karaki ka jingdap sis pastem haus dem karaja
Ni pestang yang tega jingnya peniriti nang teh na po yung hem. Haba ki parakur ki parakha ki paruseng na keleng ke jaka do ka sengke sisen rat kiwan man yakendu lang hang teh nang teh ki sedang banian di ki we ki nang ya bania peteng lang ya kan ke jai lenti. Dikatu kan ini ki rang ba. Ki ju ap teh na po yung seng simo ka ban siang ya gitu binongwan. Di kita ki ngajan teh kiwan yelum po madan yung hem. Nakibenta apa per dong kaslong gile jamadan yang ngap bergibenta apa per dong gini kitan basani subai patru di taksang apa per yelum lang hangte jamadan yang ngap baniat peniriti banira aru kita but ya kapakitnat seng per dong keseng season ra giwan ra ban peni ya ka culture beruspa jungi kupujan cenderio Te parlok da ketung ila poi chukabakut jeng tuk kubor jengi menta kejan miet ngin sia syampiang bat pil syam tayo kejuk kasngi bat ha kejuk kapor kuble shibone kapor jong pi bat syasuk